Tun tun tun. Wah, anak saya nak sebut perkataan pertamanya. Tung 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 tung. Oh tidak, anak saya ada penyakit brain rot. Saya tak mau jaga anak yang ada penyakit brain rot. Tung 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 tung. Tung 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 tung. Ada bayi dekat sini. Kesiannya awak ditinggalkan. Jangan risau, saya akan jaga awak. Tung 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 tung. Tengok tu Yen brain rot datang sekolah. Yen sangat pelik. Kami semua tak mau berkawan dengan Yen. Tung 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 tung. Tung 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 tung. Yen, kenapa menangis ni? Tung tung sahur. Tung 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 tung. Tak apa Yen. Ibu percaya satu hari nanti semua orang akan suka pada Yen. Tung 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 tung. Jom sertai pertandingan mencari bakat Brookhaven. Pemenang akan dapat hadiah RM1 juta. Tung 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 tung. Tuan-tuan dan puan-puan, peserta seterusnya ialah Yen budak nakal. Tung 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 tung. Itu macam anak saya. Yen masuk pertandingan mencari bakat Brookhaven. Tung 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 sahur. 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 Wah, Yen memang berbakat. Tahniah Yen, awak menang pertandingan ini. Sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Ibu sangat bangga dengan Yen sebab menang pertandingan tu. Macam mana awak semua pun bangga dengan Yen tak?